I pozdrav ljudi, Johnny ovdje i u današnjem klipu pričat ćemo koji je to pravi Meliodasov cilj i u tužnom kraju koji nas možda očekuje. Inače, ovaj video će sadržati mali spoil, ali vjerojatno vi već sve ovo znate. Krenut ćemo od samog početka. Anime Seven Deadly Sins počinje tako što princeza Elizabeth kreće u potragu za članovima 7 smrtnih grehova kako bi oslobodili svoje kraljevstvo. Inače, za onih koji ne znaju, Elizabeth i Meliodas imaju kletvu na sebi. Meliodas je kletvu dobio od svog oca kralja demona. Svaki put kada on umre, oživeće, ali će izgubiti emocije. Dok sa druge strane, Elizabeth je dobila kletvu od svoje majke Supreme Deity. A kletva je takva da svaki put kada Elizabeth seti svog prošlog života, ona će umreti za 3 dana, a sad će oživjeti, ali se neće ničega sećati. Naravno, vođe Demon i Goddess klana su ovo radili kako bi kaznili Meliodas i Elizabeth jer su izdali svoje klanove, te će svaki put Elizabeth umreti pred Meliodasom, a on će svaki put naići na njenu novu reinkarnaciju. Kada znate sve ovo, možemo da krenemo nazad na video. Kao što rekoh, Elizabeth nalazi Meliodasa na početku animea, te tako priča počinje. Oni imaju cilj da spasu kraljevstvo od svetih vitezova, to je Elizabethin plan, jer se ona ne sjeća svog prošlog života, dok Meliodas zna sve to i zna da mu je najveća prepreka u njegovom planu upravo njegova prošla grupa od koje je bio lider, a to su 10 zapovesti. Zato je Meliodas bio onako očajnički čuvao onaj slovljeni mač kao i Elizabeth, jer su upravo taj mač i krv člana Goddess klana ključ za otvaranje kapije u kojoj se nalazi 10 zapovesti. Na početku 3. sezone saznat ćemo upravo ono što sam vam ispričao za Meliodas i Elizabeth, te Meliodas sada javno govori članovima 7 smrtnih grehova da on hoće da uništi tu kletvu koja je na njemu i Elizabeth. Meliodas misli da jedini način da se otarasi kletve jeste da on postane novi kralj demona, a to će postati kada upije svih 10 zapovesti. Meliodas u tim trenucima gubi razum i ne sluša više Elizabeth i svoje prijatelje, te mu jedini cilj da postane kralj demona. A ako on postane kralj demona, dobit će nevjerovatne moći, a samim tim on više neće moći da ostane u ovom svetu, pa će se opet rasati od Elizabeth. Meliodas to zna, ali opet nema nijednu bolju ideju od te, jer je obećao Elizabeth od pre 3000 godina da će se rešiti te klevete po svaku cenu. Meliodas već polako postaje da bude očajan. Ovdje dolazimo do glavne teme ovog klipa. Meliodasu je muka i dosta mu je da gleda Elizabeth kako umire pred njegovim očima i zato hoće po svaku cenu da dođe do svog cilja. Ali šta ako on stvarno uspe? Šta on time želi da postigne? Meliodas ono što stvarno želi je da u stvari konačno umre na miru. Da, dobro ste me čuli. Jer bolje je biti mrtav nego preživljavati stotinama godina agoniju koju on proživljavao. Ako me niste najbolje razumeli, objasnit ću vam sad. Meliodas pokušava da se reši kletve, ali zbog te kletve on je u stanju dalje da živi. Životni vek demona je oko 1000 godina, a Meliodas ima 3000 godina, što bi prevodu značilo da će on najvjerovatnije umreti kada se oslobodi kletve. I on će konačno moći da počeva u miru, jer zna da je sebe i Elizabeth oslobodio kletve. Ovo je jedan od mogućih krajeva Seven Deadly Sinsa, ali o tome ću napraviti poseban klip. Što se tiče Elizabeth, kada se ona oslobodi kletve, neće umreti istog momenta, jer se ona stalno reinkarnirala, te ona trenutno ima manje od 18 godina, a životni vek anđela je 1000 godina, tako da ona ima da živi još dosta dugo. I to je bilo to ljudi, nadam se da sam vam objasnio šta to Meliodas želi od početka, a to je da konačno umre. I da, za one koji kažu, pa zar nije realnije da on želi da se reši kletve i da nastavi da živi sa Elizabeth? To nije toliko realno, on je živo 2000 godina više nego što treba, te će se njegovo telo posle oslobođenja kletve raspasti. Da vam bolje očaram, desit će se nešto slično onome ko pokuša da ubije nekog pred očima Greyrouda, člana 10 zapovesti. Naglo će ostariti i umreti. I tu nas vjerojatno očekuje jedan emotivan i tužan kraj ovog anime. A naravno, to je samo jedan mogućih krajeva. Kao što rekao, napravit ću klip kako se Seven Deadly Sins sve može završiti. I to je bilo to od ovog klipa, bacite like u znak podrške jer ste se potrudio oko ovog klipa, a mi se vidimo u sljedećem. Pozdrav!